Anyang laki din! Girlay! Girlay! Apay manen ayan nanang, bigbigat apong manukkaw kayo di taruar. At danto manen maibagadag iti kaaruba. Asinaw, tinang parot da ito'y kay mulmulak amarungkay. Ne, apay ngay apabasulan nak. Kas makita yung dinalapos dalatan. Asino nga raw tinang dalapaws. Kat ni tatang narabyan nabarbartak nagawit idirabi Anya lakit dain. Awan lang arudan ti may tultulong na. Perdian na pa'y ti mulak amarunggay. Kakasing akong ungar. Ay, Tomas! Tomas! Ay, apa manan dayto nga agmalmalam. Mapanak man langan makikaaroba. Tomas! Bumangong ka man dit, ha? Tomas! Kalaban! Nanay! Apay adumanog ka man tan! Nanay! Kumugtar pa'y isalbag alak na kayan. Kalaban. Kalaban. Nakakidaman. Ay aguray ka man tamapanak mga la iti pangrein ko kan pa na. Kalaban. Dayto ikatirigat na. No kanayon amabartak dayto ataw. Dayto atidog akayaw. Pangrein ko kan pa na. Hay, Tomas! Na. Kasta unay ilik na lumasukit ti kilikili. Ay, na! Ay, timanda pa na. Na, ingkarkaro na din tinagala. Saan amareng pastulan? Kaya nakiidi ang makudkudkudan tidapan na akarangrang yan. Sigurado ang makariingkan itiin nakalaan. Imposible asan kapay lang ang makariing dito'y nagkilnogan kinaw. Nagtudaw. Anya na gito'y ulo titoy-toyo diti ulok. Nakariing kan laka. Bah! Ay, apa yung sinabuagan na kiti nagkilnugan? Kahit di kagayang makariing, itay pa'y ariringan ka. Ay, apa yung aringan na ngamay? Wan, tadi nalapos mo jay imulak amarunggay ijay ruwar. Agbulbulungan di nalapos mo kidain. Ay, awan dinaldalapos ka. Asino nga'y kumatimang dalapos no san asika? Malagip ko dandani may padugmamak mo idirabay. At nakasagudan ti saka. Gapo iti kinabartek mau. Di mon amaw ti mapaspasabak iti lubong mau. Amaw no apay anagmulak iti marunggay Sida na. Amumut gayam. Tasi kaalaklakayan nga awan manaknakam na. Di ka pa'y makamulamot iti oray may salang amarunggay. Taday talagin inom ti amom nga ramitan. Dituyak man pa'y balayong nga agistambay. Oh, apay? Ay, agap apa man ang dananang kang tatang. Kanayon dan samit nga agapa. Ni tatang man ngamin. Kanayon mo't ngamin ang mabartak. Kat amamatan ni inang ko. Nakangiw-ngiwat. Kas lamang mangag ko ti panagsinsin nung batdado. Ay na, nakababay na talaga. Mangmangag dagiti kaaruba. Mangag ni Gerald mo. Ha? Ay wanan niya. Adda ka dita boarding house na? Kat adda madamdama pa'y ti klase na. Alas 10. Padaanak man kitdi. Kitaak man noon niya ti kawas na itaama pan ag-eskwela. Ay kat na kayo uniform Danda ni alas 10. Rumwaran ni Gerald dita boarding house na. Talaga a-crush mo ni Gerald Ha? Ne, apay ngay. Nimot na naing ka Jerry Moore ije boarding house ni Gerald. Uy, di mo tantanawan. Taapay. Di mo amo ayaan na pigsa ti an-anong day ta abakot. Amok anapigsa. Angam an-anong anak nga ta. Uray tan-awak laeng. Wun kayat mo ti agkalimduusan. Agkalingatan ka, agsakit ti tiyan mo. Kat irikap mo nga rodan aday tatawa yo. Tapno saan na ta makita. Ay sus, narigat ti maan-anungan. Iso ano masabat mo ni nanaing ka.
Kastoy ti kanayon mo nga ibaga di tabagim. Puweraan anong kunam. Imulak mananday to natumba marungkay. Sayang mag, sapay at daramot nan. Aha. Agmulmula ka gaya, may timarunggay. Ay, sus, ni bakit Inga? Ay, puweraan anong. Ay, wan manang Inga. Imbagla pagalaan iti sidang. Hay, ado timarunggay, iji balay may. Umay kayo lat tamangalan no kayat yaw. Ay, wantaw manang Inga. Ay, sus, di pala pumanaw. Ay, medyo agulaw ako na. Sige, labsan ka pa'y dito'y ha. Ay, wan manang. Ay, sus, puweraan anong. Puweraan anong. Agawid akong tay nakagluto. Agungot manan ni inang ko, no jak makaluto iti pangaldawan may. Di mon mauray ni Gerald arumwar dita boarding house da. Amangan no awan mat ti klase da ita. Sige nga rod, ngam ne. Agsubli ka inton malima, tagistoryata manan. Wana? Mangalakan to man iti kornyek, ta isukata. Wan sige, inakon. Alwada ma, amangan numasabat mo ni na ingaan na laing amangan anong. Di nakman butbut ngan. Ala, inakon. Mayat ko matial daw ko ita no nakitak ni Gerald. Kayat mo makita ni Gerald. Ha? Ay, nanaingga? Rumwaran ni Gerald dita boarding house da. Agkita kayaon. Kasanam anaamon ti pampanunutak nanaingga. Hello, Miss Beautiful. Siyak ka di ti dakdakamatom Miss Beautiful. Alangan, ni Nanaing ka. Kumusta ka ngay? Sige, agtungtong kayaon. Nakipimpintas ka magayam. Itala nakita nga dagahan na pintas iti da ito'y alugar. Ken karubak pa'y. Kasta? Thank you Inan-anungan nga ta ni Nanaingga ni Gerald? Mabalin to may agpasya radya balay, ho? Wala, mabalin na ta. Thank you, Nanaingga. Yawan manan di tatang mo. Pimanaw manan anapan nakinaw. Rabin to manan into nagaway. Naragsak ka. Agdayday yung kapay. Apay, nagkapwam. Ijay balay jay gayam ko, nanang. Itaka lang agaway. Kat, umayak agluto Nangagmaw, jay kunak. Umaynak ka no pasyaran ni Gerald dito'y balay. Sino Gerald? Jay nga'y border dita bangir balay. Jay natayag anagwapaw. Wala nang, jay kasla artista. Kayat nakaday chay. Kano nakangingisit ka. Kulot pa'y day tabuog mau. Sagpaminsan mula sa gaysayan. Umaynak ka no nga rod pasyaran, nanang. Anya nga'y tinaknakan day ja Gerald. Tao may nakapasyaran. Inan-anungan saan ni Nanaingga. Jak tupay kayat amasabat day tabakit Inga. Tanapig sa tiyan anong na. Kasano nga ta? No ni tatang tiyan anungan na. Agbalbaliw nga ta ni tatang. Sa aking pag-iisa masabat ko mo ti may sabakat. Ay, ni Inga. Ay, bakbagatan. Nagpigsat yan anong na dahil sa bakbagatan. Mayat day takantam Ay, no kayat mo di ituloy ko pa. Imbes ko maamapan ka ijay bangkag. Dahil talag barbartag, tiar aramidam. Ay agungatan Nanay nga bakbagatan na napigsat yan nung na.
Ay, puwiran nang sa... Ay, sakit kayo iti ulo dagiti asawa yaw. Da kayo amam Marta. Nasaya at si mangpetkan. Nabartet ka man. Maditi maring na. Bakit? Wen ata nabartet ka. Na. Apay nga'y tagkalkalingatan kamot iti kastaunay. Mawala agidak man. Ay sos! Ay, gerlay! Umay ka man ditaw! Gerlay! Ag-make apak, umay nakpasyaran ni Gerald. Mataya ko bakit? Nasakit ti tiyan ko kung maulaw ako. Aglamin ka? Mataya ka rin. Gerlay, umay ka na! Mga nakay tinapos ko nga ulangs! Matayon ni Tatang Mau! Anya amatay! Kita manay, agsakitan ni Tatang Mau. Sige, ulsam, darasam. Amang ano inan-anungan ni Nana Inga. Ingka nga ron mga iti bulong ti marunggay. Ay, pangalaak nga ikot kay mulmula yung mat marunggay di taruar. Awan pa'y tibulong na. Ay, kating kagbiro ka. Ala, wan inak mo nagbirok di takaruba. Ay, lakaay, si bibiyag ka kadipay. Lakaay. Ay, mawala. Nasabat mo ka day ni Manang Inga di tadalan. Kinanta akpay ay. Ay, saus. Iso inan-anungan na kan. Nagkuna nga main akan taam. Jak mo pakagaw at itibulong ti marunggay. Nagngato man. Gawato ko para gid ka, Miss Beautiful. Ay, anda ni Prince Charming ko. Ado ka diti ka sa pulam abulong ti marunggay? Wan, ado. Igaw atan ka ang sungbatan nakton Ha? Sungbatan ka adagos? Mabalin nga agpakiputak pa imat pasig. Maulawak bakit? Ay, una yan. Nagbayagan ay di bulong ti marunggay. Napanan na ngayon di nangala iti marunggay. Ada kami, nanang. Ato iti bulong ti marunggay nanang. Nanang. Ay, agmanugang kayon kinitatang. Mataya ko na. Agasan da ko na. Ay, gayam. Sigay, iyawat mo kanyak dagita bulong ti marunggay. O, atoy. Sigay, tay sapli-saplit ko iti bagbagi ni Tatang mo amang Marta. Anay, anay mat. Anay ko. Nagsakit mo. Saan mo unay mo ta? Tap mo maagasan jay an-anong mau. Anay ko pati rupa ka, anay. Wala, tap no maagasan ka. Ipaturay ta marigrag amin abulong di tabagbagay. Tap no maagasan ka. Anay ko. Ay. Gerlay. Apay, nanang. Itay kapay ngagtantan-aw di tatawa. Asino ay at itantan-awam? Awan. Ni Gerald? Kat, kitkitaan nakmat ngamin, di kita akmat. Ay saus, ingka kawalisan dagiti naragrag abunong ti marunggay ijay nagidaan ni Tatang Mau. Ha? Naimbaganan ni Tatang? Nakaturog pa'y. Si Putam, tainton makareeng. Mapanmanon makinom kadagiti pada ng artag. Kat, malapdak nga raw. Ndala, ingkawalisan tamapanak gumatang iti sidaan tayo di tatalipapa. Tumakder ka ditaan, awanan ni Gerald. Told you so, oh I told you so. Nagado at talaga tinaragrag abulong dagiti marunggay. Agasamot nga men, jay insapli-saplit ni nanang kinitatangay. Ay, nakariin ni tatang ko amang Marta. Mapan ka manan uminom, tatang? Ayan dyan ko. Nuwang mo, kat no inlibas mo nga inlako iti.
Day naglakwan yaw, ininom niyo matlaang. Kasta unay arurod ni nanang ide, dandani pa'y mahay blood. Ay, di pa nabas ko. Apay, adda mapan niyo tabasan. Tingkalan, tagtabasang hindi bangkag. Agtabas kayo, di bangkag. Ay, nasken na makamula tayo, daila ko tayo anatang. Ay, aguray kayo man tatang. Rik na, mano nabara kayo pa'y. Awan mati guri-guri yaw. Ha? Numakala ko itinatang. Di may patariman tayo na iti balay tayo. But yatap na. Gerlay, nakaring ka din ni Tatang Mau. Wano na pan manan na ginaw. Bakit? Ah, Ay, intag mula di bangkag no, malinisak ti ruot na. ay, Gerlay. Agan ano ni Tatang Mau? Na. Day tamat nga ruti sa lugsudak ito'y bagit nanang. Ano agan ano ni tatang? Na, ay lakay, sa dinong ay ti papanam. Nakidi bangkag. Ay, sumurot kayaw. Naan ano nga nanang? Iso ang nagbaliw. Wan, sumurot kami kin ni Gerlay. Ang aguray ka, tamapan ko pa'y nayunan jay mulak amarunggay. Nagadumot ang timulang nanang. Wan tapno inton maan-anungan manan ni Tatang Mau. Adda pagsaplit taken kwa na. Anya lakit din nanang. Mayat gayam ti maan-anungan. Tagbalbaliw. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Magmagnatamanan nga agawid, manang. Ket, anyangay nga rod. Awan gayam pagplete ta. Narunutan ti sapatos ko iti kapapag na. Imbag kumamot na igatangan nak ni nanang iti baro. Agpadpada taan na pudput ti sapatos na. Reklamo ka la, reklamo. Ay. Magnakalatan. Ay, manang, lumabas tamad dito ayan ni Uncle Emiliano. Hey, di ka la mabain. Makikabkabagyan kakit di iti may sa kadagiti kabaknangan dito lugar tayo. Kabagyan tayo papada tayo mat iti apelyido. Oy, anya tayo ramido niya, di ta San Juan at restaurant ka. Kita man, agungutan. Ay, kuha, Uncle. Anyang angkal, Intangaminan. lumay kay agsulisay. Awan ti maitid ka. Ha? Ay, naksakitan ti sakakanag na. Nay. Itugaw ko man pay. Talaga ang nabanlugak matanagnag na. Oh, si mangpat kayo matgaya man nga agkabsat. Ay, una nang, nagnag na kami kani Manang Julia. Nanang, ni Junjun, adamanan inaramid na akalukwan. Ha? Anya kalukwan nga pagpagamat. Anya dayta? Si Mardang iti sangwanan ti dakkel a restaurant ni Sir Emiliano. Saan ka diya kabagyan tayo ida, nanang? Katwan, agkabsat jay nanang na, ken nanang ni Tatangyo. Oh, kung naktumad kan ka kabagyan tayo. Hangam, anya nga iti inaramid na kadata. Pinapanaw na ta. Inungtan na ta. Pinagkamalan na ta pa'y nga agsulsolisit. Inaramid na dayta kada kayo. Winanang, kat pirmi, tibain mi. Kat no asidag akabagyan tayo ida. Gapo siguro ata marigrigat tayo. Kat di da tayo bigbigin akabagyan, nanang. Ay naanak ko kastaitan a panawan. No awan kwartam, awan kabagyam. Ha? Amok tituloy day tananang. No ado ti kwartam, ado mat ti kabagyam. Ay, wan anak ko. Junjon, ingkaki di sumakdo, tani, naibus ti danom di ta kusina. Anya matin, nabambanugak. Si Kamat Julia, mapan kagluton. Nanang, aginanaak man pay, tani, nabambanuga. Julia,
Anya ti aramidam. Aglot-loto ak. Nagsapa ka matan nga agluto. Aday bagakan ka. Dumanon ka dito balay mi tagistoryata. Wen, umaya kun. Ay, wow! Kabarbaro day ta sapatos mo Napan kami ngamin gimatang kininanang. Kat amo, gaputa mabisin kami. Napan kami nangan ije restaurant. Ija ayan ti kabagyan yo, ni Sir Emiliano. Kat, anya kumaita. Ay, nagngina tila ko da. Ang, saan mo't anaimas tiluto da? Nakatamtam nay. Nagado ngamin aturo-turo ijay ili. Ijay pa'y mo't nangin restaurant tinapanan nyo. Kaya't mimot nga rod apadasan ti fine dining ako nada. Ken may saan mi akabagyan dagijay ababak nang. Kat, nagpapada kayo mat iti apelyedo. Uray apay, gaputagpadpada kamin iti apelyedo. Agkabagyan kamin? Agkabagyan kayo taagkabsat day nanang na, kan nanang ni tatang mo. Di na kami nga rod bigbigan akabagyan. Jakla kayat nga ipilit ti bagik kadakwada. Bak nang dagaya man talaga niya. Naglawat isa ni kwada. Wen da kami. Dahito lang kalkalapaw ti kakaisuna asa ni Kwami. Ken jay kagudwa iktari atal-talunan ni tatang. Apay nga taaya. Adda dagiti kabagyan abak nang. Angam saan damot abigbigan dagiti nakurapay akakabagyan ta. Julia, nakaluto kan? Ay, kwananang. Kaisasaan ko pa'y laeng. Ala, ilutom tunday ta sitaw dita amula ni tatang mo. Ay, sitaw manen ti sidaan mi. Makapauma. Ay, nagrigat lakit din. Ay, ati marigrigat. Apay, di yo pala idabon na itasilaw. Sayang ti kuryente. Sapay awan ti pagbayad tayo. Agbasbasa kami kan ni Junjun iti libro mi, tatang. Agar aramid kami iti assignment may. Ay, kunak man no nakaturog kayon. Adda ngamin test mi inton bigat. Kasta. Agadal kayo na laeng. Tapno da kayo ti mangitag-ay ti panagbiag tayo. Apay ngamin amarigrigat tayo. Idinto tadagiti daduma akakabagyan tayo kud nagbabak nang da. Ay, sana gamin na nakaadal anak ko. Dagiti kakabagyak, nakalpas da, iti panagadal da. Iso, bakdang da itan. Iso asi ka ading, agadal ka anaimbag. Agad adalak mait. Numalpas yo ti panagadal yaw, makalungaw tayo. Iti nakaro arigat ti biyag tayo. Ag-on-job training tan, Julia. Excited akon. Naimbag ka tada kwartam. Apay, awan kwartam? Pangalaan mi ngay, nalayos mo't dagiti mula anatang ni tatang ko idi napalabas nagbagyo. Kat, kasano nga ron itan? Kasaritak dananang kan tatang ko. Nagadumat dagiti baknang akabagyan nyo, amabalin nyo nga asitgan. Imposible mat di da kay tulungan. Adda project mi. Limagasot ti magastos. Di ka man makigidgidan si ka. Imbagak lang nga agon job training kami iti Manila. Adamot ten project mo adagos. O, saan kayo nga aga pa Lakay, kasanungay, kasapulan mo't ti kwarta dagito agkapsat. Dayta nga raw dita ti pampanunotag bagay. Kat umasidag kan akin ni Emiliano akabagyam. Idi saan da pa'y matabak nang tinultulungan mo't ida. Itatasi katag kasapulan, tulungan da kamot Ay, kanya aramidon dito restaurant ka. Nagado ti customer. Kada ka dito yung agmulmulang lang. Manaw. No saan ka nga umay mangan, ijay karwar. Manaw. Bumulod aklaan ko may ti kwartam, ta kasapulan da Junjun kan Julia. Naka-time deposit nga ron ti kwarta. Imbagman manaw.
Ket mabaling ka di akis sayan, di naka-time di Ay, saan? Ha? Sigaki din ti mangibaga sayak. Naglalay nga may. Apay ta diktaran nak. Mapanang araw din, manaw. Wen, tapasalsali ka ditaw. Saan mabalin, asaan ka asumurot nga ag-on-job training, Julia? Kasanungay, katawan nga rod kwartami. Ada na panunot ko. Anya dayta? Umasidaga kini uncle ko. Saan naimot dayjay? Kayat na ti agpautang? Bayadan tumot kit di dagiti naganak ko. Wen, mapantaadwa. Syakti mapan mangibaga. Imbag pa'y ti sabali a tao, asaan mo kabagyan, tatulungan da ka. Ngam dagiti mismo a kabagyam. Wen nga rod bakit? Padamot lang ang amarigrigat kat idi day ta a kabagyam. Ngam idi bimak nangan, di na tayon am mo. Malabay amon bakit? Ah, Junjon, intulod mo ni manang mo, idi pagluganan dangag pa Manila. Una nang, impalugan ko ida iji gayem na. Nasayaat nga rod no kasta. Jay ngay mo't paggatang ko iti project ko. Lakay. Adabo nga di mulak atarong kanokra. Ala, ang kapurusin bakit? Tayo ti ilakaw. Mala, aday gatang mon iti project mo, Junjon, anak ko. Tulungan kan nga puros na nang. Ay katulungan nakpay amapan aglakon ah. Hello? Ano manang? Madama ti training me. Apay ayang nga imawag ka. Ipadamag ko lang ka tinapasamak iji restaurant Uncle Emiliano. Ha? Apay? Nauram iti rabi eh. Anya? Isin ko di video na. Awan apulos na isalbar da agamit. Uri tinaglakwan da ka nauram amin. Ala, kumusta ngay ni Uncle Emiliano? Ada iji hospital ah. Ada nauram aparti ti bagina. Di na maket ti rumor iti restaurant ta kayat nang isalbar ti kwartana. Ngang pinilit da nga inruar. Ay, anya ngay nga rod. Sana bale, adulat ti kwarta ni Uncle anak ka time deposit. Hanggang, ay, kaasimot. Tanauram ti restaurant na. Awan ni tatang mo, saan nagbangkag itang? Apay nanang? Iso tinapan ng bantay kin ni uncle mo nga Emiliano ija ospital. Apay nga isukin no nagadot ti kwartada. Mabalinda mo ti manangdan iti mang bantay. Ay, jak manam mo. Dagiti anak na, masadot damat nga agbantay ija ospital. Agpipin na tudunda. Di asawa na ngay. Nabayag dagaya man anagsina. Takasano, ni uncle mo nga Emiliano, jayla negosyo na tas asikaswan na. Naasyan ni tatang mo, taawan man latimang bantay kan kwa na ija ospital. Kabagyan tayo at talaga ida. Wen, kabagyan tayo ida, Junjun. Di na tayo maamam mo. Ita amarik na ti sakit dagiti inararamid, kan imbagbaga na idi kada tayo. Apay, kunak man no siyak timang kadwa ka ni Junjon. Ija graduation da ita. Apay, anak kasukat kamit bakit? Ay, kadwa, tamang kadwa. Sikat inang kadwa idi ka ni Julia. Idi naggraduar. Ay, sakmit itan bakit? Duatan, kayat kumot mairaman ijay picture Alay, sikaman lang ay. Ay, unay kamutan lakay. Anyang iter alamidin niyo. Umay kayo na, maladaw tayon. Agrugin ti seremonya. Ni man nanang mo. Kaya nakano nga iso ti mangkadwa king ka, anak ka. Dua kayong tapnawan ti lugi tatang. O, nangag mo lakay, sikaman laangan ti mayat amakita ijay picture ang maipalaminay. Puro tamad la trabahon.
Rumwarta man mat amangan ijerwar. Urayak lang mat nga awisan nakat. Sa dino nga ro ti kayat mo apanganan ta. Si ka ate agibaga. Ije restaurant ni uncle mo nga Emiliano. Awanan dayjay. Ha? Kunak ano yung makardalaang? Ay, idinauram jay dakkel a restaurant na. Saanan ang naka-recover iti negosyo na. Kasta? Iso ana ibus ti time deposit na. Tanagadumat nga anak na abyagan na. Taawan mo ti negosyo da. Ay hala, kaasimat nga ron ni uncle mo itan. Mabain pa'y kit din arumwar ija balay da ah. Taapay. Kasano? Gapu iti pan nakauram na idi. Anyat kayat mo asawan. Napuuran ti kagudwa ti rupa na. Uray pa'y siguro agpa-surgery. Nakabutbutang lata, kitaan ti rupa na. Kaasimat nga rod ni uncle mo. Wen nga rod kabagyan mi ida. Iso amapan mi lata bisbisitaan. Nang runa ni tatang ko. Iso ti mapmapan. Aywan kaasimat ni uncle mo. Inimbitarak na Uncle Yaw. Umay dito inton sa badaw. Kayat na ti umay ditoy, tatang. Apay kumasaan nga, ikitsan mo tinakalkalabaw dahito balay tayo. Impatarimaan niyo mo tayo nanakaw. Umay mat umiliw Ay kat, paumayon yung lata ah. Kaya na kayo kano ang makita, anak ko. Idinagbak ng pay. Na makita na kami. Kaslakam la aso apapanawan na. Ay, wen nga rod. Nakaungungat idi. No kasapulan tayo titulong na. Saan apulos at tumulong? ay napakawan ninyo ka din anak ko. Saanin akas idi ti kabibiyag ni Uncle Yu. Kaasyan nyo, tadatayo mat ita ti adnaan, kan iso ti awanan. Kagaya man ni Junjon. Jay burida. Uwan Uncle. Engineerak itan. Nagmayat man. Sino ngay mo dahito nakapimpintas a balasang? Siyak ni Julia, uncle. Apay, nalipatan na kon? Siyak jay nurse anangas asikaso kan ka idi ija ospital. Idi naatake ka iti high blood. Ay ha? Nasayaan mo tay may kabimisita dito balay. Nagdakkelan ti balayaw. Uwan Uncle. Sana nakas iti sigur nga agtad-tad-tad. Adto yan ti merienda. Ala, panawan kayo pa Uncle. Ada ngamin trabaho. Ay uwan baraok. Ay, ningay lakay mo mait. Ay na, tiltiliwan na di iyawid mo amanok, imbagla apartyam asidaem manong. Ay na, partsem la dito yan. Tama sa dutak ng agluto. Ay, didak mo ilutuan dagiti anak ko. Ay, una yan dagiti anak mo. Naruwam da ngamin itinamay, idibak ng kamipay. Iso nga ita anak urapay kamain. Di damot ti agtrabaho. Kaasi kamat no kasta, uncle. Ala, dito yan balay apartyan kan lutwan jay manok. Taiyawid munton no naluto, manong. Agyaman na kada kayo kakabagya. Tadidak binaybayan. Uray awan kwarta kaon kabagyan daklata. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Lakay! Bantayan man day ta impritok abangus di talamisaan, ang mga nukalungan di pusa. Wen, agluto ka lang tamangan tayon. Saan pa'y alagburak dito lut-lutwak ka na tang? Siyak ti makamaw, di ka madanagan. Ha? Ay, lakay dyan nagdak ka na pusa! Igoy-goyod ng tipos ti prito abangus! Magluko na po sa. Ayun man tayo, walis. Ay na, darasam ana itarayin ng tibangus! Amang pangbasibas kon. Nangi kabila maya. Ay, awanan Nakatarayan dyan pusa!
Intaray nandiyan ipos ti bangos. Akin pusa ay dayjay. Kawan ba pusa dito'y balay? Pusa dagiti karuba, ah. Ay, no. Ay, di na ko silapan ah. Ay, kasano? Kunakmat ngamin abantayam di bangos. Hanggang sa bali mat yar aramidam. Ay, tumaniks kamot dita. Basol ko manayin. Kat, asino nga rod, aking basol. Day pusa nga kakalong ah. Ah, saggay sa takuma iti sidaan. Kukwak ti ulo. Kan sidaam jay ipos. Ngam gapo tabi na ibay am nga intaray jay pusa jay ipos. Awan ti sidaam. Ay, marurudak iti dayjay pusa. Di tadakkel abalay ti paggapgapuan na kat. Iso apat tsak apusa daday jay. Apay abay-bay anda ay nga umalati ket amuda nga kakalong. Kat, apay nga roday tawalis nga igam mo. Ay inak ko mabirukon day ta pusa wenno tuntunok ti akin ko ka. Tay bagak nga ikulong da. Tuntunong palang kat di ta nga rodakkel abalay ti paggapgapuan na. Basol day ta pusa. No apay adigulangen ti sidaek. Madam, Oh, apay. adain sangpot ni Mau nga ipos ti bangos. Ay, katnapan manen nagkalung ah. Ay, makin balay nga tatinapan naman ang nagkalungan. Nagado ababalay dito eh. Malas da. Intaray ni Mau ti sidaan da. Nasaya at matkit di, tapno saanan ang masapol nga igatangan iti cat food. Sa bagay matkit di ah. Anya ma'am, ikulong ko ka din. Ay saan? Bye-bye am. Saan mo nga ikulong? Mapanak man kit di ag-exercise ideruar. Kalyawon da ka, nagiti aglabas. Nagsiksikay tinay takawas mo, ma'am. Shorts kan sando ko naman. Ay naabay am ida, balo akmutan. Makita ka la pusa basibasan ka. 1, 2, Nagsiksin ti agik exercise. 1, Ay, di ka roba minsa mo day ti abalo. 2, Si Mixi mo tay. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh, apay, anya ti masapol mo? Nakita na ko. Ay, akwa, awan. Deborah tinagan ko. Apay, nalipatam. Ay, di bura. Kaslasaan mo't akasta tinagan mo, idi si bibiyag pa'y nila kay mo. Deb tinagan ko, idi. Ngam gaputa kayat ko nga agbalin akas kaseksi kanyak tinagan ko. Inaramid ko a Deborah. Ay, kasta, di bura. Adda H ijay udi na. Ay, kasta gayam. Ibalikas mo, Deborah. Deborah. Kasjay. Ala, umunog ka. Tao may kagkape. Ay, ada birbiro ko kit apusa. Mala, umunog ka kit din. Lukatam day tagit. Tao may muraman ang dyan na ingal akapeme. Ay, apiki din asan. Kaya nakasiksiksi ka. Di makal mo basit ti balayo ko nila kay Mau. Inaramat ko di pension nila kay ko. Isuday ta di po sa birbiro ka. Ah, agbirbiro kay ti pusa? Wine. Iso anak kaigam ka iti walis? Kano kinalong na matasidaan mi abangos. No kasta, ijay balayo tinaggapuan jay bangos nga intaray day tapo sa mi. Ha? Nakita kat jay maid ko. Kaya't mun samot abasibasan day tapusak. Ay, saan? Apay abasibasa ka. Nakasiksik ti akin kukwa. Ah? O sige, mabit lang nga rin itimplaan ka iti kape. Uno, agistoryata pa'y. Mabit lang ta itimplaan ka iti kape. Tagistoryata man. Nagistorya kami ka now. Ay, kasanungay ni bakit kung agur-ura iji balay.
Nabiro kam dya pusa. Di tamo ilagayam ti ayan na nay. Nay, inan-anong ngay? Binasibas ko Oh, kasla saan mo't anaan ano dahi ti walis a pinagbasibas mo? Ay, matay mo't ano pigsaak. Saan siguro ngagsublipay dito yung balay dahi jay a pusa? Ay, win. Takabuteng na ko. Ay, isukat adyak kayat tagtarakon iti pusa. Takas jay nga rod, agkalong. Ay, agpadata ba kahit? Diyak kayat ti mangalong apusa. Nasaya at mo't no binasibas mo. Saan nakita dya akin kukwa ti panang basibas mo? Ay, awan nakakita. Sigurado ka, oh? Ang mga nuumay dito ay kat pagsasawan na ta. Sana mapasamak na ita. Ingka kaaglutom. Tanya ti aramidam, Ay, kwa. Ay, adaman tiksak akong parek. kumpari nga rod ti teksam saan ako mare? Wen, kumpare. Naglawag ako nakakumpare. Meow! Meow! Hay, mau, ayan mau. Ma'am, awan mo't ni mau kat na rabiin. Ay nanapan man siguro nagkalungan Ay, adan tumanan umay agreklamo dito yung balay, kaslay din na minsan. Imay ni JR, di asawa ni Nora di takaaruba. Wan, imay nga agpaiso kat addaawit na awalis apang basibas na kumaiti pusak. Ngam di namot binasibas. Ay, wala, tada ka. Nakita na day takinasiksiyaw, madam. Nagbaliwan ati panunot na. Iso abay amlaang ama pa nagkalong ni Mau-Mau. Saan mun abiruken? Ne, rabiin. Ang makitetext ka pa ilaang. Asino aya ti kacachat mo? Ay, maturog ka man. Kumpare ti kachat ko. Huh? Kita man? Maturog kan kunak na Di mo kaya't nga ipakita kanyak, Ay, babaim siguro day takacachat mo niya. Anya, babae nga bagbagam? Ne, adagkal kalong ijay kusina. Ay, dayjay samot tay pusa da di tabanger. Ay, inkakitaan. Ay, way, inakitain. Kunak man no binasibas mo day dya pusa. Nablunsa pa iti pinang basibas ko. Hanggang na, nakaungar man ay. Ay, ala, inkangarod kitaan. Ibusen na dyan lutok asidaan ay parabaw ijay lamisaan. Sa pailitsun siya dayjay. Ay, sus. Sus. Kinalungnan dyan si daan. Ay, partakam inkakitaan. Umunag ka, JR. Ay, jay po sa'yo. Kinalong na di si Dan Malitsyon. Sapay na gado. No kayat mo, sukata. Sukatam? Katuan, ala, umunag ka. Anda dito'y aya di pusam nga kakalaw. Adda ditoy. Iso nga umunag ka. Ha? Ay na. Aldaw matgaya man. Ay, nay, ayan nga nilakay ko. Awan mat dito abay ko. Nasa pangataan nagreen. Ison sa dya aglut-luto ijay kusina. Nakman kitaan. Nay, itaman pa'y nagsapa ka nakareeng lakay. Ay, Kan, first time asi ka tinagluto. good husband ko naman. Nagturugam idirabi Iji silid ta. Sa dino kumapay mo ti sa bali a pagturuga mo. Kaslaawan kamay. Kanya laki din. Agtag-taga-inap ka man ako nakon. Ayan nga dya imparabaw ko alityon dito lamisaan idirabi Kinalong nga rod ti pusa da iji bangir. Kunak man no idibimangon ka kat binasibas mo day dya apusa. Eh, sinurot ko pa iji ruwar Kat, nasurutam. Saan nga rod? Naksamot ka sa rita dya akin kukwa. Ni, kanya ko maibagam ngay. Ay kat ikulong da adya pusa da. Tapirhuwi siya mo't ipapaay na.
Sakto latan, ti mapan. Sige ang awan mo ti mapaspasamak, no si ka ti mapan makisarita. Agsublimot latta nga agkalong day dya, apusa. Ay, iso nga rod ang mapanak to manan makisarita. Siyak ti makaam mo dito, a problema. Sige. Lut-lutwak asidaan ti kalkalungan na. Ay, marwaman Ay na, relax ka laeng. Siyak ti makaam mo. Saan mo nga itulbak day taridang? Taapay, ma'am. Delikado dagiti umay agtakaw. Ken, rumwarmanan ni Maumaw. Mapanagkalong. Nakababay no adamanen kaarubang umay agireklamo ken kuana. Ala, itad mo kanyak jay tulbak, tasyak ti makam mo. Adtoy, madam. Daytoy jay tulbak ti gate, ken daytoy ti aglatla ti atulbak ti main door. Sige, ingkan maturog. Nagsapa pay laeng, madam. Kayat ko pa'y mo ti agbuya iti TV. Ning ka ni jay silad mo, agdengeg kalangan iti radyo. Saan ayan, asem kay ti drama? Ha, un madam, agdengeg aklaengen iti radyo. Tapno saan ang makalong daytoy karni ti baka anaba ti asidaan. Ikabil ko laangan dito'y ref. Siyak ti makaam mo, no adan to manan di pusang agkalong. Ay, awan mo't ti mararamid mo. Agsubli-subli mo't lata jay pusa nga agkakalong. Iso nga iref ko laangan daytoy nabati asidaan. Ipapudot laangan inton bigat. Umuna ako na maturog. Sige. Saan kan nga ag-text Na, Jak kayat ti madisturbo gapo iti lawag day ta cellphone mo iti pan naturog ko. wen, di ako nag-text. Nakaturog ni Bakay. Mayak ti turog na ita. Taawanan ti agkalong. Ken awanan ti kalong di pusa si daan tanakarep. Anya day dyan nga uni? Saan mo't natin nag-akaldero? Kasla nalukatan ari daw. Awan nila kay ko. Dito'y abay ko. Inakman kitaan ija kusina. Ay, talaga asabalin ti agparparik na kanya ka. Nalukatan tiri daw dito kusina. Sino nga'y tirimuar? Diyan nga tapusa? Kita man. Nilakay ko man. Nakapuraw at t-shirt. Kan nakapajama. Ay, sa dino ti papanan na. Ay, surutak man ti salbag. Umay ka agkalong. Iso adya kon inlak day taridang. Ala, umunag ka. Adda ka di dito di pusayaw. Awan ditoy. Ngam siyak yada ditoy. Meow. Uy, nagmayat adeng ganti pa nagmiyaw mo Meow. 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 Apay agoy udam ti t-shirt ko. Sa dino ti papalanta. Good. Ijay na panantamot na ang idirabi kan idi namin sa narabi. Meow! Nini. Anya day jay aklase ti meow. Tapos lamakaw uhay. Ay, tigay. Si kagayam tagkalkalong salbag ka! Anay. Di nakapuran iti walis nagsakit. Kakalong? Ay, anay ko naman ay luston. Ay, ilawid mo day ta asawam. Saan adito'y balay ko ti pagapaan nyo.
ibatam day takwilyo na day ta t-shirt ko tani mapisang. Naglawa lang haro day. Si kamot gayam ti agkakalong ambang apasibasan. Ginargari na aron ni Dibura. Kat, nagpagargari kamot. Day jay apusa nga kakalong. Mapanmanan iji balay. Ay, awan bibiyang ko iti dayjay apusa. Ha? Sika ti pakibiyanga. Naminsan lang, mate. Anya kalakit din? Nasawaan kan? Ngam addala ang babae anang gargari kan ka? Nagmayat kamutan o dagat, Ay, ha? aging kakadit aglawag, asir mo na nak. Makatawan ang makangag kakanyak iti sirmon. Ay, sus. Ay, saan ang makatawan? Ah. May mayat sa nutong palbiyag kat makangag kakanyak iti sirmon. Nagpautay asir mo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Mangantan, taintaman mo't makipaskan. Pasken mo't asasawam menso. Saan apasken ti birbiro ka? Ne, awan ti imbagak apaskan ti birbiro kang bakit. Kaya't kulaang mo't ti mapan Tapno mo't saan atrabaho akanayon ti turong ta. No kasta. Maumumakan ng trabaho. Day tala dumardar ay iti pasken ti kayat mo. Ay na, saan akasta ti kayat ko asawan bakit. Kunak, mapantapay makipaskan. Tapno agresta mo't iti trabaho. Res? No kasta. Awan res mo, tatrabaho akanayon ti sangsangwam. Ha? Basol mo ngamin tadi kamot agina na. Garden akanayon ti turong mo, uray saan kamot nga ibaon. Ala, uston bakit? Awan imbaga kakasta. Inton madamdama, day tamanan ti pagrekyaran ta. So, kaya't mo asawaan, siya ti mangirugrugi iti apa, menso? Apo aya. Mangan taman langin bakit? Amangan no anya pa iti pagturturungan ti saritaan ta. Ay naapo aya. Jak maawatan ni bakit ko nadaduma paray. Abay ka tayo paray. Amin laabanag nga ibagak sa bali ti pangipapapanan na. No adda ibagak sa bali manan ti panagawat na. Kasta ya paray. Wen paray. Ay na. No jakla ay ayatan, ang mga numatong pakon. Ay naparay. Day tatiti mo raramidan. Awan mo't la tinasayaat nga itden na dayta. No diswam ti asawam. Uwan nga rod pare. Amangan mo't no agmenopusen paray. Anya? Ay kano 35 na laang agmenopusen. Ay pasensya kan paray. Ubing pailagayam di bakit mau. Ay, ano samlatan ang mga nuadalaan ti parigot na, iso akas jeti ugali na. Ay, nabanugak naglaba ka dagiti murang tayo. Kat no nagadumad ngamin alina ba ang bagay? Ay na, pasensyakan bakit? Tadi kan matultulungan ka dagiti trabaho diti unag ti balay. Nay, apa yan menso? Adda aya tinangag mo reklamo tapno ibagam ti kasta. Awan bakit? Nga maasyanak lang ngamin ken ka. Gaputa ka nayon asikalaang ti agtrabaho diti unag ti balay. Sa anak akaasay tapno kasyam. Saan bakit? Ngam kanayon ka ngamin amabambanog diti unag ti balay. Ay na, awan mo't ngamin oras ko. Oray day tala ko maaglabamot ti aramidag. Ado ngamin trabaho kay bangkag. Agmula, agsibog, kaskada, anyala ditan Ay na, anak dak ti mannalon, iso nga amok amin dagita. Saanen amasapol asag guys haom nga ibaga. Pinagbalin mo pa yan at abad ti tao. Anya? Nay, si kamot gayam ti masabat kaw maribirain. Wan maray, mapanak man ijay sentro. Ayaw na nga, paisaw maray. Apag isaw, adda awit ko alakaw. Amangan no kayat mo ti gumatang.
mabalin ti utang. Anya dagita na ako, maray. Beauty products, maray. Mangkita ka. Adda rejuvenating set. Ang mga nukayat mo apadasan, maray. Rejuvenating set. Un maray. Padasan. Napintas day taon. Effective. Talagang aglaw ti rupam. Anya, apay. Anya ti pagkit-kitam kanyak. Kuribat-bat abakat. Ay na, jak kasapulan dagita. Ay na maray. Awan timbagbagak akasta. Ay na, awan ti panawon ko iti day tamare. Hay, makapainsulto mo't dagita alako. Anya? Nay, apay, agan ano ka dinibiraing mensaw. Apay ka din, na. Anya man hindi naramid na kada kayo. Hay, amin ngay bagak sa balay ti panagawat na. No agpalawagak mag, at damat latay bagana. Ay na. Mababainak iti dayta nga ugali na, nana. Ay ngam, da kayo kumalatan ti makaaw-awat ken kwa na, Tauray siyak. Jak maawatan ti ugali ni bakit ko. Hindi ka di pa ilaang akas di ti ugali na. Ay, saan matkit di anana? Ngam, jak man amo. Takilaat matlatan akas di ti ugali na. Kasaritam. Amangan mag no adda parikot na. Day, nasaya at magtapi masyar ka dito yung balay, balasang kao. Kailiw kayong aminan, tatang. Di kay matnap-napan ngaminan ije balay. Ay na, madamamot nga men, di pa naggaik ka ijay umak. Iso ajak imal alatiw nga agpaisaw ijay balay siyaw. Isumit lagayam tatang. Kahit, asino nga iti mga awir iti anak yaw. Nilakay ko, tatang. Itugot ko kuma, ngam, nadagsan mo. Aywan anak ka, malagip kuman. Ti anya, tatang. At dagat nga min tinangag ka. Nasair ka daw, ti may sa atauken ka. Gapo, tasabali ka no ti panagawat mo, iti imbaga na. Kanay, nakaungat ka kanumay. Anya, ay unay mo't dagita at taong. Tilay bagbagada. Basit laabanag, pagbali ng dadakal, ay surun kon. Ay nabay amon anak ka. Naibagaklaing, tapno inton sumarunaw. Ammo maun ti aramidam. Kahit kayat yu asawan, jak amutar aramidak, tatang. Ay na, awan ti imbaga kakasta anak ko. Maalala, lipata mo ti imbagak. Ay, ingkakit mangpuros iti bunga ti mangga. Tapno aday sang putmaw, kadagiti anak mo. Ne. Napudot mo ti ulo masimangpet. Bakit? Talaga napudot, lakay. Ay na, dagita tattao. Tila idandanon dakin ni tatang. Ne, apay nga minaya. Adda ka nung arod ng idanon nga ado ti ininsulto. Apay, managinsulto ak aya tao mensaw. Ibagaman. Ay, saan mo tabakit? Kahit apay nga rod akas jay timbagbaga ni tatang kanya. Alapay amon. Istorya la siguro Ay wano, adda nga tamot na sair iti panagsaong bakit. Apay, makapasair ti panagsasaok aya mensaw. Tanya nga rod ti kayat yu panagsaok. Nakain-inayad. Ano kumabato nga agtulad? Kat kaanon taw ang makadanon ije baba? Bakit? Jay slow motion ako nayaw? Ay namenso, apay, anya aya ti parikot iti panagsasaok. Kasjay? Ay na, sana kasta ti kayat ko asawan, bakit? Ha? Tapi nagbalinak manen atanga? Ne. Kat si Katiusto? Ha? Wano, isakit mo dagiti kakabagyan tayo. Gaput adda kadakwa dati babaem. Mensaw. Ay naapo aya. Adumanan tinalabid mo, bakit? Bakit? Umay ka man kiting. Mangantakid di ka dagiti awit mo amangga. Bareng maagasan ti pudot ti ulom. Nay, kapain paray. Saan mo't ama iladawan day tarupam? Ay, Di ka di ba din asawam ti makagapo paray? muwan pare. Talaga ajak maawatan ti ugali na. Ay, ket, disnuga mo na. Tapno, agnakam paray. Anya,
Ay, oops. Joke lang, pare. Joke ka di. Si kamot, pare. Ay, unay kat ngaminan ayad ay tanga asawang pare. Kunadaan naragsak tibiyag no adda asawa. Ay ngam, pagtaudan mo't gayam iti problema. Kahit naragsak mo't ngamin ti adda asawa na pare. Kahit apay nga rod si ka pare. Kanayon kamot a problemado. Isuan na saya at latan ti single paray. Ready to mingle and happy every day. Anya, ay, ngam, it depends again upon the situation kaday paray. No day ta sitwasyon mo, biro kem ti solusyon na. Amangan no kurang kalaang iti ay ayo paray. Anya? Dagita at tao, aya. Ne, hapay ka di ba kahit? Agong-ungot ka manan. Ay, una yun, aya. Awanin ti maaramidan dagita at tao ita. Iso atila rumrumwaran a produkto da. Ha? Ay, masyudo takman, menso. Imay nagisursurtay may sa akaruba itilako na. Ipapili na kitdain apadasak kano jay lako na a whitening soap kan pang papudaw iti kudel. Kahit, gimatang ka kuman ba kahit? Na, apay, panagkitam ka din kanya kat kuribat-bat? Na. Kan nangiset, iso apaggatangan nak iti pang papintas? Ay na, saan nakasta bakit? Kunak agumatang ka, tapno makatulong ka mat, iti pada mataong. Nungay si kalaang tinagbalin na customer na no bilang. Ha? Adulamin? Ay, aguray ka man, menso. Amangan mat no babaim day jay. Na. Kat pambar na laang ti umay aglakaw, tapno umay nakasiripag. Ay, sus por Diyos por santo. Diyak man namuno pangal-alaam kadagita akap panunutam bakit. Saan apulos asim magid iti kinapudno. Ay, talaga ajak maawatan ni bakit kumari. Anya nga taaya ti aramidek tapno ikaten na tinaalas nga ugali na. Apay, san ka di pa yan nagbalay, paray? Saan nga rod, Mari? Ay na, no daduma, pampanunutag pa yan timang panaw kan kwa na. Sus, si kakumalatan tinagbalin nga asawak, Maray. Ay, di kang sawi ti kasta paray. Amangan no adda makangag, kat idanon na kinni bakit naw, manayunan manan ti parikot naw. Ay, una yun, aya. Amangan mat no kurangan na ti atensyon nga ipapay mo kinkwa na paray. Kahit, anya nga rod nga iti aramidag. Alangan mat, nga isulatan ti kanayo na kaabay ka. Ay sus, kasanuak pa yan amanggad ngay. Ay naparay, padasam nga iday. Awisam iti parlaur, wano anya dita. Ah, uun man ngagpay sumari. Bareng agbaliw ti puloy ti angin. Bereng, apay, ada ka di parikot mau. Ne, apay tatang. Awan mo't. Apay, pagkunaan nyo man. Ay, adu nga minti bang ibagbaga. Nga adu ka no ti mapaspasak tam tirik na na. Gapu iti pa nagsasaom. Ay natatang jak ammo dagita at tao. Awan mo't ti ammok asaan anasaya at nga ibagbagak kadakwada. Ay nabalasan ka. Abangan mo't ano at dangamin ti di mo mapupuutan ama ibagbagam kadakwada. Kaday tamot ti pakasaktan tirik na da. Anya, ha? Siyak manen ti dakas ita tatang. Ay naarsagid mo't launay dagita at tao. Awan, ti imbaga kadakes ka balasan ka. Ay na, di nakpagbalinan asaan ang makaawat. Ha? Awan pa'y mo't tinasaya at akatungtong. Ha? Puro perwisyo iti biyag. Malahos nun balasan ka. Di ka nagpuntaut. Awan ti sa bali nga intensyon ka o kadagiti imbaga. Ay, biyag, saan ang maaawatan? Apay bakit? Napudot man ang taulong. Hay, diyan mo. Kaslasi ka, di ka maaawatan. Ay nabakit. Lawlawagem man. Anyaya ti pagkaskas taam. Apay, dakasak ka di atao, mensaw. Ay na. Diyak mo ti ibagak.
Gaputadyak ammo no anya ti makagapo no apay akasta ka bakit. Hay, panawan naklangan, mensaw. Total, didak maawatan. Jak among no anya ti aramidag. Taamin abanag nga aramidag. Dilawin niyaw. No. Da kayo la akanayon ti usaw. Hay, kababain mo't kada kayo a perfecto. Ay na, jak amukin ka bakit? Mala, panawan ka pa ita mapanak biit ijay ayan datatang. Tatang, dituyak man pa'y balay yung agpalabas iti oras. Day, apay ka di ba raw? Nagapa kayo iti asawam? Saan tatang? Ngamay na, jak maawatan na talaga no apay akas jay ti ugali na. No damagek met no anya ti parikot na, awan met ibaga na. Ay, uray sak barok. Jak maawatan ti anak ko. Kasla sa bali ti panangipapan na iti anyaman na banag nga ibagaken ko na. Wen nga rod. Iso ama umakon. Kat kaslapayin kayat kon nga isina. Ay, saan barok? Pangasem. Ano sampay ti asawam? Ang mga no agbaliw tumatlaan. Kasi dagiti anak yaw no agsina kayaw. Ay, anya kumapay nga itatang. Unan ah. Sana bali barok. Kasaritak tumanan ti asawam. Bakit? Adda ka diwayam ita. Apay ka de lakay. No kayat mo, rumwarta man mat. Inta agday. Date? Ay na, sayang lang ti kwarta a magastos iti dayta. Sana bali, ta adamot bakit? Tapno adamot ati makunko na adate ta. Ay na, jakla pagan ano dayta aday. Mayat matlaeng no adda ti date ta nga agasawa. Uray sagpaminsan. Patibkeren na ti banding ti agasawa. Apay, saan aya amayat ti banding tayo? Ha? Ay kat, mayat mat bakit? Ngam tapno nakarkaro asumayaat ah. Ala, intamangan iti restaurant. Wano, no kayat no? Inta ijay parlor. Parlor, apay, anya ti panagkunam, laadak. Wano, maumumakan iti panagrup-rupak ha, menso. Ay na, makapauma ka biring. Jak amo na niya ti pamayakken ka. Taamin nga ibagak at damot maibagam. Ho, agsina talagan na saysayapay. Ha! Nakarit ka iti sina, gaputamok at dababaim. Kita man nga minda kita asungbat mo. Ay, talaga jak maawatan ti ugalim bakit. Makapauma ka. Uray pilitek ti bagik. Amangawat iti ugalim. Ay na, naumputin ti anos ko ka. Ay sus nagala sa talaga ti ugalim. Talaga jak maawatan bakit. Anya? Iso nga itamot lang. Pumanaw akon. Kat makaambukan iti biyag mo. Tatang, Nay, itamang payakas lamang kasangsangit ka bireng. tatang. Ay, balasan ka. Nagalasakit kita ang tarupam no nakarupangit ka. Ha? Ni tatang, Ay, gamaguray ka. Apay taimay ka. Ha? Ginagaw pala ang disipngat kanlawag. Ngam, anda ka dito yan. Apay, anyaya ti parikod mo. tatang, pangasiyo ko matatulungan na. Pimanawan ti asawa kay Jay Balay. Ah, ay kastaya. Ni tatang makapasurun mo ti tasong batyo. Ay na, basol mo ti amin. Nuapay a pimanaw ti asawam. Agamiris ka mat kuman ah. Ha? Saan nga be na nasaya ti ugalim? Alawan, basol kun ti amin tatang. Iso tulungan da kumaatap no agsubli ti asawa. Siyak ti ayan ti biddaw. Gaputa sa anak a nagbalin nga open-minded, tatang. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din!
Analay, anya nga dyan deliver dyan nakamotorsiklo. In-order nila kay ko iti online shopping. Napintas a klase ti martilyo. Nagorder mo, gayam nila kay mo iti martilyo, iti online shopping. Oy, uray nila kay ko Nagorder mo iti napintas a klase iti martilyo. Anya? Imo na pa'y nagorder nila kay ko iti martilyo, iti online shopping. Ang mga no napimpintas pa'y dyan in-order nila kay ko. Ngam ti in-order nila kay mo. Anya? Automatic a martilyo dyan in-order nila kay ko. Analay. Anya? Adaya mo ti automatic a martilyo, Reyna? Ay, adda Diyay nga ron in-order nila kay ko a martilyo. Kasano, ibagam nga automatic jay martilyo nila kay mo. Uray nga saan mo nga ig-igaman, ag martilyo. Anya? Kasano dayta, Reyna? Ay, tumayab pa'y adya martilyo nila kay ko, Annalyn. Ha? Adaya mo ti tumayab a martilyo? Diyay nga ron martilyo nila kay ko. Aus! Wan, Annalyn, nga idumduma, diyay martilyo nila kay ko, tatumayab. Aun pinaluta makan dito'y balay. Ay, anya ka din ter aramidam, Rolay. Imbarsak mo matanday ta martilyam kadagiti baso. Sa dot ka nga sama. Di mo, kaya mo tagluto ka mabisina. Ay, pasensyakan Rolay. Adala ngamin na panak. Iso sa anak pa'y anak alutaw. Ano mga gapuakit di trabaho? Mabisina nga gawin. Apa di mama? Ay, ala, huston. Di kan agpong tot, Rolay. Agi na nakakit din, tanay. Nabarbartag ka. Inakaglutaw ni. Bubuon, mataping ganda kita, Annalyn. Wan, aglakla ko ngamin ni Nana Sofing. Nakurso na daak dagito'y apinggan, iso ginatang kun Ma'am, Annalyn, adamot kasta pinggan ko napimpintas pa Anya? Wine, Annalyn, imported dagiti pinggan ko iti balay. Naglugan iti eroplano. Imported ang araw no naglugan iti eroplano dagiti pinggan mo, Reyna. Ay, saan mat anapintas dagiti pinggan ang ginatang mo kan ni Nana Sofing? Nagalas. Anya? Madapay sabong-sabong na. Kasla pinggan dagiti babakot nagkauna dito yung lubang. Anya? Anya ngay aklase ti sabong dagiti na itatak di tapinggan mo. Kasla sabong mati water lily. Reyna! Ay, imbag pa'y dagiti pinggan ko tanaglugan iti eroplano. Iso tumayab damay. Anya? Tumayab mo't dagiti pinggan mo, Reyna? Ay, wan, Annalyn. Saan lang ang martilyo ti tumayab nga usar mi ijebalay. Agraman pinggan, tumayab. Anya? Saan ba na inawan dagiti pinggan? Ay, nabartag ka man nun, Rolly. Abay nga, imbarsak mo dagiti pinggan. Nabuong ganay. Anya din nararamid ba? Ay, mal-mal mo ka nga dito. Balay, di mo amutagin na. Pasensyakan, Rolly. Adangamin na panak. Iso ajak pa'y nakainaw. Dahil talaga nararamid mo, Reyna. Di mo marami. Di trabaho, di balay. Wanan. Di kan agong ungaw. Inawa kong dagiti nangananta. Ay na. Sayang pa'y dagiti na buong apinggan. Nana Sufeng, italang ang nakaunagak di balayong. Ay na, nagadugayam tinagpipintas a display Wan, Reyna. Ginatang ko dagita a display idi addaak pa'y ijay abroad. Ay,
Kasta ka di, Nana Sufeng? Sa bagay, adamot display, akakasta ije balay me. Anya, Nanginamot lang dagiti display ijay balay, Nana. Ginatang ko, idi trabaho akpa ijay syudad. aya, Wala na. Ay, panagkunakat napimpintas pa'y dagiti display. Ngam dagiti display. Madlaw adaan ng dagita. ha? Nawanan ti bagam, Reyna. Agawid kantanay, adupay tarabidak dito'y balay. Ay, gumatang ako maitipinggan alakom, Nana. Ang awan mo't korsonada. Nagpapangit mo't. Anya! Nay, iskaw. Kabarbaro mo't day ta sapatos mo. Ay, ari na. Kagatgatang ko lang itay. Adamot kasta sapatos nilakay ko Napimpintas pa Anya? Nagpangit day ta sapatos mo. Nagkauna ti style na. Jack Corsonada, isko. Ay, unay matunday ta panagsasaom rin na. Siyak matakin kukway ti dayo ito asapatos. Anya kumangay ti pakasuknam. Ay, nagado ti sapatos nilakay ko adi na maisusuot. Imported pa'y amin No talaga matlaang ado ti sapatos ni Rulay. Apay nga raw da kanayon anak ka chinilas no mapanagtrabahaw. Ha? Kwa? Dinala kaya ti agisuot iti sapatos. Anya? Uray day tabadong. At damot kasta nilakay ko Napimpintas pa'y Mas urig ngam day tabadom. Anya? Wan isko. Nagado tibado nilakay ko ang nagpipintas. Di nalakayat nga isuot. Pagbagay mo, tinagan mo, Arena. Apay ka di manan, Role? Ay, si Kante Reyna dagiti naapal ken ulbod. Anya manan day ta nga ibagbagam. Kano saan mo't apod no anagado ti sapatos ken nagpipintas abadaw. Awan tupay gatang ko iti chinilas ko. Ha? Ibagbagampay ka no ang nagpipintas dagiti display diti balay. Kawan tupay makitak a display ditoy. Adamot Nangada. Day talag ladawan mo idi balasan ka tinakasabit iti diding. Ha? Pasikat ka mga mon ipasikat mo. Reyna ka talaga ti kinaulbod. Makitam, dagito'y agamit ti balay, Rolly. Apay, nangalam iti kwarta nga inggatang mo kadagita agamit. Awan bibiyang mon, no nangalang iti inggatang ko kadagito'y. Diskartik mo ton Ti kunam nga ta, katsak amo ti dumiskarte. Tapno lang magatang ko ti kayat ko. Talaga, di mo mo't kaya tiyagpaatiw kadagiti ka aruba niya. Ay, Rolly. No anya, ti adda kadakwada, rumbang nga adamot kanyak. Ay. Isuda lang, ayan, ti makagatang itinangina nga usar. Ha? Kabaulak mo't no kayat ko. Analyn, kortina mo't nagdadakkel day ta imbilag mo. Wan, Reyna. Kabarbaro a kurtina dagita. Ay, adamot kasta a kortina. Kasla kortina ti palasyo. Anya? Wan, Analyn, si kalang ayat da kortina na nga atidog. Uray siyak mo't Nay, jagmat ipaspasikat dagiti kurtinak Imbagak ayang ipaspasikat mo dagita kortinam, Analyn. Ibagbagak lang mat nga dadadakkel a kortinak. Anya? Ay, umay ka jabalay. Ta ipakitakken ka dagiti dadakkel a kortinak. Saanen ang masapul nga umayak pa ijay balayo. Tapno makitak laeng jay ibagbagam a kurtinam. Ha? Anya kumangay no makitak jay dadakkel a kurtinam, Reyna. Awan ti pagsakitan ti bakrang ko iti dayta.
Naglastog day dyan nga Annalyn. Nasakit ti pa nagsasauna. Apay, anya timbaga na kang kaaya. Ipaspasikat na dagiti nagdadakkel a kortina na. Nagpangit mo't nga ro ti design na. Nyalaki din. Dahil tama na, ti bagbagang panyakaon. Gumatangak man met iti dadakkel a kortinak. Diyan napintas kan nginginaan a kortina. Tapay, ada kwarta, mapaggatang mau. Ada ah! Na, Ako pa! makamuka. Di mo man ang kaya tagpaatiw ako nakon. Basta di nakbibiyangan iti aramida. Gawa na. Sikatin ang imbaga iti dito, di ka bibiyangan. Ah, Wan! Di nakbibiyangan ko nakmanan. na, Aguli magkalat taditan, rolay. At damot nagdadakkel a kurtina nga agpay, so Reyna. Isumet, Annalyn. Linabaak met, tapno na banglo nga usarak. Nginginaan dagito a kurtina. Bak nang lang ti makagatang. Anya? O, saan ka di anapimpintas dagiti kurtina? Ngam dagiti kurtinam, Annalyn? Ha? Uwan. Napimpintas dagiti kurtinam, Reyna. Nginginaan dapay. Kat, agbilib kan kanyak. Ha? Anya kumangay ti pagbilibakkan ka, Reyna. No anya, dadakan ka nga usar iti balay. Adamat kanya. Anya? Kanayon ka busy Rina. Di na pa yung masikaso nga asawa man. Ay na, Rolly. Nabartek ka manan asim mangpag. Kay talatan ti aramidam iti biyag mo. Ako bibiyang mau. Kaya mo sakit niya, tumayab amin nga. At dito yung balay. Ah! Ay, saan lakay? Ay, di mo aramidan dayta. Kagat-gatan ko lang, kadagiti duma a display dita. No, di mo kaya na tumayab na iti display. Asikas mo na. Ang luto kay tinaiman sa sidag. Ah! Ay, one Rolly. Mabitlaang, taisaganaan ka, iti kanam. Mas dawak man, Rulay. Nagadot ti kwarta ni Rina nga asawa. Apay anak ko naman, duti kwarta ti asawak, isko. Gimatang matiti ka barbaro asala sityaw. Anya? Apay, di mo amaw gimatang iti sala sityaw ni bakit mau? Ni, jak amo na ita. Ta sa anak pa'y mo't anagaw awit iji balay. Aya, Ay sinalbag aray na. Gimatang iti salasit. Ta pangalaan ako mga iti kwarta na. ay kunak man no sikat ti pangalalaan ni bakit mo iti kwarta. Ay saan? Mas dawak ta nagado ti kwarta na. Aglakla kung sakit iti maiparit nga agas ah. Kas makita met, Rolly, nagpipintas dagiti alikaman diti balay. Ay, permi manen nga umapal dagiti kaaruba. Pasikat ka talaga. Di mo kaya ti agpaatiw ka dagiti karuba. Ay, Rolly. Apay ko mga agpaabakak ngay. Na, No anya ti adda kadakwada, rumbang nga damot kanya. anya? Kabarbaro ti salaset ta. Salaset ti baknang dayta. Kas makita mo't lakay. Mabit man lang. Adan sa madingar aramida mo na. Anya kumangay ti madingar aramida. Hoy, apay ang nagado ti kwartam. Aglakla ko ka iti maiparit nga agas niya. Ay, salawasaw. Apay ko mga garamidak iti saan anasayaat nga eh. Makamuka. Sa bagay, sikan tinang ibaga di ka pakibibyangan. Wan, siyak ti makamaw. Di nakbiyangan tapakaragsakak ti aramidag. At damat mang sapsapol kini bakit mo itay. Nakamotorsiklo mait. Asino? Jakmat mailasin ti ropa na ata nakahelmet. Asino nga ito mang sapsapol ka ni bakit ka? Kasla, agpapautang mat ti lang aday dyan nakamotorsiklaw.
Ada nagdakkal ang belt bag na. Anya? Wen, kasla, agpapautang tila nga na. Ay, kunakon kahit. Husto ti atap ko. Ada pagut-utangan ni Reyna. Iso nga adu ti kwarta na. Ada nagsardeng ang motorsiklo iti batog. Bakit? Asino? Ha, ay, di mo ibagbag ang adak, diti balay ibagam nga da na panak. Tapay ang mambutang ka. Ay, singiran nak dahi ta lalaki. Awan pa ipagbayad ko. Ay, kunakon kahit nga dasaan anasayat nga raramidam si ka. Ay, sangwom dahi ta lalaki. Di kaglamag. Ay, tulungan nak Rolay. Ang mga noy darom nak dahi ta lalaki. Gapot adyak mabayadan dagiti utang ko. Agpatulong ka kanya, kuno yung bagam nga awang bibiyang ko. Ay, ha? Ay, luko. Ay, dahi takot ti maganap mo. Insecure ka nga men kadagiti ka aruba. Ay, Ti kaya mau, no anya ti adda kadakwada, rombeng mga adakan ka. Banag asaan anasayat nga ugalay. ay, jak lakit di kaya ti maidarom, Rolay. Mataytan, umayan ti lalaki. Agtuktukan itiri daw dayta. Ala, ingkasangun ket kasaritam nay. Ay, wan lakay. Kasaritak dayta anak kautangag. Ay, jak to nararamidan ti kastoy. Agbalbaliw ako na. Ay, saan anasaya at tinaramid ko? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Isagani Yalong Buliser. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.